Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asinaw ti kasarsaritam itay, anya tinagsaritaan niya. Ni man Berta, agpagapas ka naw. Ngam paraupan namanan, jay talon na. Kalpasan na magapas ti pagay da. Dukas ta, ag second crop da. Huwag ka naw. Imbaga ka kontrataan mi nga radwain. Kinraupan, jay magapasan. Asino nga iti kadwam? Ay, mangbiro ka kati kadwak. Awan mo ngamin ni Kwarog, tamay sa kumakadwam eh. Wuna na bayagan asagsagaan ni Kapitan asumangpag. Ngam di mo la sumangputan. Napnapanan na ya. Ang mga ano ng asawa, jay napananan ah. Imposible ang mga asawa adi na ibagakin ni Kapitan. Anya nga iti pangasawa na. Ay, papanamparay. Pinakman mangbiro iti kadwak amang kontrata iti paraupan ni Berta, paray. Day. Ay, pagmayatan na no, at dadanom ti talon. Ta mabalinlat ta mo ti agsikan krap. Huwag nga raw. Awan tumang amin ni Kwarog. Di pa'y nakasangpit aya, paray. Ta dakadwak ko ma. Ay, huwag nga ron. Nakalipat sa mutin na jay aka-anak. Ta ayaw nang umuway. At ka di kinagura na kingka, di pimanaw, paray. Na, awan mo't. Nagpakadamay. Kahit imbagak asaan nga agbaybayag. Kahit kunana. Kunana. Kung naglaki, dinod na nagpasugnudan na. Iso adi sumangsang pay. Imbag ka ni Badong mautadanda ni nagbalin a kontraktor maray. Gaputad da kontrataan da araupan, kontrakturan. Ay kanya pa ngay. Kat isungar tinang kontrata. Ay, kasla kumamot akadagiti kontraktor a big time. No asino pa'y dagiti babak nang ken makuna adi adal. Isuda pa'y matibang lokaw kadagiti nakurang ti amuna. Ngarud nagado ti Pilipino a nakakaasay. Isuda, nagbaba ng dalang arudan. At dapay mansyon da, kas kada agkakangin na alugan. Adaw ti umapal kadakwada tababak nang da. Gam isuday jay titubang tapno makita da ni Apo Diyos. Saan akayat ni Apo Diyos day jay nga aramid da. Sa bagay, ay asida pa'y numadanon ti panawag. Da kayo mati masabat ko, nana. Nakabirok ka di matlang ni Tata Badong iti kadwa na amang kontrata iti talon mi. Wen ka no basang, apaman amal pastigapas, rugyandan nga aradwan. May saak mo't nga agsika. Nasayat nga rod, nana. Nalawa day dya talon. Inton malpas day jay, isarunok nga ipakontrata madan dya bangir atalon. Wen, tauray da kamin tumanan timang kontrata basang. No lakit di tag kinawatan tayo iti presyo, ken mayat ti trabaho, akit wenlat tanana. Pulido ti trabaho may basang. Ay, katawan parikot ano kas tanana. Basta magustuak ti gapuanan niyo, ayos latamat kanya. Rugyan nyo ka din ti agarado ijay kinontratam ba daw? Wina, tapno malpas sa dagaws. Kit isa ron naw, ti daduma pa nga pakontrata. Ado ti agpatrabaho ita. Lalaingan tayo, tapno ado ti agpakontrata kada tayo. Nasiri ba? Iso nga do ti agpakontrata, tuyang. Saan asirib ti kasapulan, no di kat gagat ken anos abuyugan iti kinapartak ngagtrabaho, ta kontrata ka nga raw. Saan lang nga kinapartak? Masapol ti sirib. Na, anya ti kayat mo asawain. Ay, kat makitam to eh. Ngam ka na gito'y apanawain. Masapol nga ramatan ti utay. Ay, di ka maawatan. Ngam no anyaman ti adda di ta panunot mo. Jay kumasaan ka amang sao. Tanda nimin ni Rugyan, ti agrap, ijay kontratak paray. Ay, adungag pa iso ti agpakontrata ita. Ta panaggagapas ken panagaaradaw. Kadagiti masiken krap atal talon. No siyak to amin ti bang kontrata kadagita.
Sigurado nga adun to ti kwarta, pare. Ay, sigurado nga ron nga intanto manan aga happy-happy dya ile. Ay, kita reglado tayo ta, pare. Tayo talaga yan. Intaman pumasyar, ijay syudad. Gumatang aktomot iti tricycle ko, pare. Gubatang ka? Ay, ay agawa nga ron ti agkontrata. Tapno makapantay ti bagbagam. No aramatag ti sirib ko, pare. Mabait kamay, makalipas. Sirib? Ay, saan na sirib ti maaramat paray? Kinapartak nga agarado. Masapol abuyugan ni ti sirib, pare. Ay, palagipan ka ata, kumpare kakat nga ron. Hanya ngay kumati ipalagip mo, pare. Di ka aramid, iti may kaniwas. May mayat mo't lang ti legal. Mapan kami, naggaradaw, kaya nagkuliglay, to yan. Yung kabagaan, nagiti kadwang nga agsik ka, tayo kayo agsikan. Sige nga raw, tainak idabagaan. Napartak ka di mo lang, tinala makadwang nga agsik ka. Ang mga manuag marmaritis to lang tayo muda. Danagmon, dagiti sigod a makitangtangdan nga agsik ka dagijay. Nasayat, numalpas tayo. Kit mapantayo manan iti sa bali akong tratain. Asino ka di man ang tagpakontrata? Ay kita duda. Iso adarasin tayo. Tapno da tayo manan ti makaala iti ipakontrata da. Ala kung titangdan mi anang kontrata. Tanalpas mi mutin ti trabaho may. Nalpas yung adagos, tata. Nagbit kayo man. Ne, apay mas daw ka. Napartak kami nga may nga grab kung nagaradaw basang. Kahit na kaming tumanan ti alam, nung magapasan ti dakilatalon niya, why? Kasla imposible analpas yun, tata. Sigud kat saan akas takapartak dagiti sigud anang kunkontrata. Ay, sabali kami, basang. Napartak kami talaga. Alisto ko nakmanlangan. Itad ko tinagtulagan tayo a presyo. Ngam kita agpay ti trabaho yo. Sakbay nga iyawat ko man ti may sa atalon mi, tata. Mariglado, basang. Tay bayad mo nga roday. Tamapan kumit itay, titangdan dagiti kakadwak. Mabit nga ron tayo nakalaan, tata. Nalpasyo ka din ti kontrata yu anagraap. Aywan, Maristep. Urayin may nga ipakontrata damanan jay sumarunaw. Aduman nga ruden ati kwartayo, maray. Bareng ano ado ti agpakontrata kinibadong kaw, Maray. Talaga nga agbalin a kontraktor ni Kabadong, maray. May mayat ko maano kontraktor kadagiti dadakla proyektaw. Amangan no panawan na kamin taon dito'y kabildatan, no milyonaryo kayon ton, maray. Ay na, Maray, adayo ang mapasamak dayta. Kabildatan kami latta forever, Maristep. Ay kuwan na, maray. Di katawanan ti kumaarik atuyang, no pumanaw kan dito'y kabildatan. Anyat ibaga ni pari badungkan ka. Inawis nak nga rod nga ing kami kano ag happy-happy. Ta naala nanti bayad ti kinontrata da. Ay, sigurado man nga ruden nga inom daytan. Once only. Na, Pagustuak mo't andi pari ba daw? Kano itala nga ingkam ag happy. na. Oh. Ay, kitaan nyo taamangan numalabos yung mananti aginom. Awan ti nalabos nga inom. Ti importante. Kat makaawid kami mutlaan. Alangan asaan kayo nga agawid. Kat awan mo't sabali abalayaw. Iso nga ron nga ibagbagak nga agawid kami mutlaan. Saan kami? Mapukaw. Uray mabartek kami. Ay, sabali mananti papananti saritaan. Ay, kayo man laangan. Taamangan no jak makapagtapal intay. Ay, day tatiw tamayag. Ti ibaon na. Nangabak kayon sa iti kontrata, pare. Ay, pirmi pare. Nagbit mi rin dapat. Mas daawak, ta manulang aldaw, kat naala mong titangdan niya. Dayta, tay kong kunak nga inaramat ko tuutag ko pare.
Imbaga ka dagiti kakadwak nga iso ti aramidin me. Tapno daras amalpas. Anya nga dya inaramid yo ako nam. Ay kahit sikreto mo't paray. San ko nga ibagbaga tapno diyo tuladay. Naa. Ay pati siya akong parim, di mo ibaga. Ay ibagak to no madanon ti chimpo paray. Ay, Sabay nga ita. Ay, kaya't ko maamuan paray. Isumot ti aramidak ijay talon ka. Tapno nalaka amalpas no agparaepak. Talaga amalpas adagos tirare pa ma. Nukas dya taramidan tagra pare. Day, si kamot day ta balasang ko. Si kansamot ti akin talon iti kinontrata da pari badong. Ay, wan kapitana. Ngamjak kaya tinaramid da. Apay, anya ti inaramid da. Iti dom na iti igid. Makita ahusto ti panakaraep na. Ngam numapan ka iti tenga. Nagaadayumat gayam ti baet ti panagraep da. Nagadayo ti baet ti panagraep da ijay tenga kunam. Wen kapitana. Mabalin pa'y apas ngatan iti bunobon ti nagbabaetan dagiti intugkel da araep. Apay ngay, ay madi daras malpas ngagpaiso. Ngaminton gapasen, daras met malpas, taadayo. Angem, basit met ti maapit. Jak magustuhan tinaramid da, kapitana. Ay nainteng, nagkita kami ni Berta nga akin talon, iti kinontrata da pari badong. Ay, marururod. Ha! Marururod. Apay, asino mo ti kasurun na no bilang? Isi ka? Wano ni pari ba daw? Apay ko maasyak ti kasurun na, kat saan mo't asyak ti ng kontrata iti talon na. Ay, aguray ka man. Apay ko maakasurun na ni pari ba daw? Saan kano ngamin nga umno ti panagraep da? Itiigid kano kat husto. Ngam ijay tenga nagaadayo kano. Mabalin kano pa'y apas ngatan iti bunubon. Ay, Ay, isugayam adaras nalpas da. Kasta gayam, ti ibagbaga ni pari badong asirib na. Ti agaadayo ti baet ti raep. Ay, masuron launay ni Berta. Ay, amangan nudinan kayat nga ipakontrata kadakwada, ti talon da. Day, papanam, bigbigat. Mapanak iti balay da Berta. Nalpas ka nun kay timpagapas da. Bareng iparaep namanen at italon da kadatayaw. Isungarod ang mapanak. Tapno awan ti makauna. Ing ka nga rudan, darasem tag kontrata kanumo jay kaaruba da. Masapol ada tayo manay timang kontrata. Tapno adda manen kwarta tayo. Tuyan. Wan ba daw? Nagbit tayo nga inala titangdan tayo ang nagkontrata. Matanaga nak iti imbagam kadagiti kakadwam. Nga aday wundalaeng ti panagrab da. Tapno dara sa malpas. Kasanuda kumangay amaamuan, nga adayo ti baet ti panagraep may. Nagapas magaya man ti dakkalatalo niya, basang. Nagapasan. Ngam saan kun nga ipakontrata kada kayo, tata. Nay, apay ngay. San ka di nagtulagan ta iday? Asyak mudlaang timang kontrata? Balasang kaw? Imbagak ide ano na saya at ti trabaho yo, tata. Ipakontratak metlaang. Ngam saan met? Tatong palbilin lang ti raepyo. Apay atong palbilin ako nam, basang. Kat saan ka de, tata? Idi inasak ko ti karaepan, nagaadayumet ti nagbaetan ti raep iji tenga. Apay nga dayo ako ng mic. Ay, dinamag ko dyan may sa akadwayo. Kat ko na abilin mo kano, tapno daras amalpas ti kontrata yo. Sayang lang ti intangdan ko kada kayo, tata. Saor kayo at tao. Naawat mo ka din ti kontrata. Ay, saan to yan? Sino nga tatinang ibaga nga imbilin ko kano nga day wantiraep tapno daras malpas? Di awan nga rudan ti kontrataem apagtrabahuan tayo nga agkakadwa. Day tangarod ti parehat.
Imbag no, dapay sa baling agpakontrata. Ibagbagak ngamin ken kaiday. Asaan mo alaukan iti linulukaw. Di naktumo ngamin tinungpal. Ay, nagmalasay. Ninamnama ka maawat ko da diya kontrata. Nagsayang talaga. Ay maditi agwarwaras nga ramin yung kakadwa nga akong kontrata. Anya kay da diya pare? Saan kano ana saya terapyo? Mayat iti igid, gim agaad dayo iti tengga. Kasta iya. No kasta, inuwaras ni Berta, tinaramid may. Ay madingamin dayjay. Isan ka di nga imbagak, adi mo lalaukan ti trabahom iti maday. Ay, day tagayam ti kung kunam asikreto. Hawa, nagpakontrata ka da kami pare. Ay, dumawat ka iti dispensar ka ni Berta tap na agsubli ti panagtalag ti tao ken ka. Ibaga ma, di yun ulitin. Tap no dapay mang kontrata ka da kayo. Oh, Ay, uray ka babay. Kit aramida, tapno dapay pakitang danak pare. Na, apayakas ka lang natik ula na bisukaul. Ay, mabaina ka ba pandumawat iti pamakawan ka ni Berta? Ang masapol nga aramiday. Tapno dapay mangtangdan ka da tayaw. Day tangamen ti pagmadyan ti saan anapudno iti trabaho na. Huwin nga rod. Kababain to yan. Saan ko nga ulitan? Kunak no di da maduktalan. Ay nabadong, awan ti palimod asaan alumtaw. Ay natatabadong, saan ngamin anasaya at ti aramid mo? Madi ti mangsaor iti padam at tao. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.